सोनापुर कार्बियातुम केदो आहवार अकेले तोवार कहनो पार पेगा जक रात के सुम निंका निंको अभी रोंकांग तुई वाटर सप्लाई स्कीम कपरिंग थू हमरे नलों ASDC असों के पंगतंग जेफन क्रुमचिंग सायमाय कांगनी कार्डम बिनि प्रांतम बेटालों पेनिली समी जिलिहन सेपी नॉन अर्जिक था बेटांग तोन पेन गुवाहाटी अरोंग सोपिया दुंग हेडा लोंगांता सरकार अतुम किक्लेम नंगजी आसाय रोंगारा अतुम से चिक्लेम नंग रोंग के नॉन के दोबम बीजेपी आ सरकार अफन थेराक में मियालम बिनोंग लोपसी सोनापुर के दो कार्बियारा अतुम निंकांग समसे आलम चेपकलांग परनेंटी गुवाहाटी अरंगसुपी पेंचिते बखेत सोनापुर डिस्ट्रिक्ट कपारलो लाखा फोकेब्राहिनी दिसपुर कन्स्टिट्युएंसी अंकांग लाखा ट्रोकेब्रा ट्रक नोरता पंचायत आरलो जासेमेट सोनापुर आहवार इंगलोंग आरलो गाजोकेदो रोंक्रे फ कार्बियातुम केदो आरंग आरारातुम अनिंकान निंकानता तोवार काहिनु पारपिका जक पेनांग आन किसुंके बॉयपेन चेचाकनांग रेंटिलो लासोआंग बोंगपेन काहिनु नाय लाके बोरकुची क्रोंगथम अतोवार पेन मारकांग क्रोंगथम कचेलेंगा तोवारा दागा बांके अकेले कहनु पारपिका जक मुनितातुम अकेंग पेन कचेला जियाफान अंता चेतोरंग पिनो बांगसो जक हाला दागा हावार के दोवारात जसेमेट स्कूल कॉलेज की दुना ओसोमार लापेन बेहा बेपार चोक्लेम चोदा मारारातुम पेनांगान केसुंग पेन चेचाकनांग रेंटिलो Prince Village Ahwitra Arungbong Salkan Pusatanga Cirungsi Miniba Salsali Silang Pondolasi Asam Rat Sorkarat Tungki Parjo Alam Te Minon Kuang Ekus बांगसो फुथाक दिसपुर कन्स्टिट्युएंसी IMLA अतुल बोरा पेन PWD असाई कामातुमा फांता प्राबजिन पेन तोवार कासेलाम पंजिया फान पिनपुरालो पाजिर पोंटांगलो बोंटा पिनियारनी आंता थांगना रासाई केरेंग पोन पेदेर लांगा जक हाला बांगसो हावार केदो बांगसुरी हिनीरा फारो हिनी ने दोवारा रातुम इनुरालों फारो इसी चिरुंगरेंती से आमेथांगा किया दात पेन काचिलेंग मिछि जिया फान तोवार चेसेलाम पोनांग कगलो আমি 100 টকাকৈ বৰঙনি আগবঢ়াই আমি এই ৰাস্তাটো কাম কৰি আছো নৰতাপৰ পৰা মাৰকাংলৈ যোৱা ৰাস্তা গতিকে তাত আসলতে চৰকাৰে আমাক সুবি মেলি চাব লাগিছিল কিন্তু আজি Assam State MP Guwahati arong supiadong hedalongta rong araratum lapuson sorkaratum keklem nang jiasai rong arat ceklem nang rongke non ke dobo ma sorkar aphan therak me alam binong lopusi Sonapur ke do karbi araratum ningkang samse alam cepaklang ponrenti Sonapur pen nituraj ronghang karbi long live Prenified Troxiarni ada porphai kep malop Karbenglong Autonomous Council PHE asai kamayem Prodip Rong Pipen Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing hi Chelang Rapetsi Ningkan Inkoipen Kithilot Rongkang Tui Water Supply Scheme Ingpu Ponsi Puthot Labang Soalang Angkro Kangpu Pon Penajok Don Phoke Paradatum Misen Pen Lang Avarsai Long Ponpo Dipu Rongkang Tui, Lang Angkro Kangpu Ponamayalong, Additional Chief Engineer Binod Chandra Deka, KAAC Secretary CM Taro Pendanglo, Penangan Kitheki Dingadumta Chetongdon. Lidar Suri Phokep Alang Pen, Don Phokep Arara Tuma Hemte Kubalong Palidampo. Bonta Labangso Alang Avar Cykelong Dunjia Pan, Edonalong, Suri Kethom Chipi Donangji. Lapen lang alang ponga bangke methangsi chesalam ponang jipusi kangpua mailong PHE Engineers pen pachinipon KAAC Secretary CM Taro kapachinipon atengke ningkan engkoya prang setame labangso alang angkro dolo bonta ningkan ke thompli ne do reng choramat thithulotlo bonta kedobom KAAC PHE asai kamayem Prodip Rongpi ahin pen kabor ipon penajok SOPD scheme pen tangka wansi ajak ding klui pen kachesik mate akemang asai pinia bangke ingpu pon longche loposi pachinipon
lang angkro kangpua mayalong em prodip rong pia hinpen aprangsi department lapen engineer atumalong kachirap dona bangphu bangphiatum kachepaduk ajoini si ningkaning koini du kithilo lang angkro piniar ni puthot ingpu ponlong lopusi kachuro pajirpon rong kang tualong ason thak kebangji aningkan puthot dipu rong supi kaprek arong alongta don phokep araratum apharman lang angkro kangpu ponja phan chisik ponbom lopota em prodip rong pi pangdak monthu Newsdesk report Karbi Anglong live Hamren Phuchim Langso Kro Arong Along Puthot Rong Sopi Rong Sothe Kapathir Pon Le Thot Japhanpura Arna Mahirjume Ke Hangahai Vo Angalopen Vomut Vokan Ke Lang Padopon Tangte Ilitum Vomut Vokan Kopi Ko Sonma Ilitum Langponik Sina Hamren Municipal Board Lakha Trok Awardangkang Phuchim Langso Kro Arong Asarthe Kalitang Dhonsing Kro Alangli Rong Chevoi Deadpen Rong Rup Kachari Chalom Pontu Japhan Puthot Alangli Sopoakleng Serlongki Kro Phansi Habipi Alongri Ahabi Riso Basa Tiso Ari Deng Pensi Rong Asara Poho Phungponlo Lapuson Aron Laki Pini Penable Kapinchong Kalipu Ilitum Angbong Madu Tachini Ahok Lapuson Aron Haku Pen Kapinchong Inglong Asoang Bong Pen Sonu Sokleng Lipute Karbi Karbaga Khaivek Binong Ronga Sar Phanke Pinpo Habia Tumta Padam Padi Ponon E Athi Ronga Sar Thele Ave Lipute Nangli Kethe Geding Manon E Labang Swalam Ahok Vek Binong Pinpur Me Phuchim Langso Hamren Rongsupi Kruarong Along Check Inchin Kangchaya Sai Kedeng Ponarni Mekar Mithur Donrap Anparta Jirpo Jirpia Tumpenta Chetong Dunsi Ronga Sar Serlongki Kroa Phan Manpeng Karbia Poho Inut Pen Inut Ningkarong Chipidonsi Kethak Amanga Poho Pen Karbak Padudun Tangte Rongasar Serlongki Kroa Phan Rongasar Thea Poho Kiphungvek Serakorte Longri Habi Basa Tisopen Alamthe Kaningja Tengke Long E Long Chong Kapethele Thojia Phan Nilhin Pen Serlongki Kroa Phansi Rongasaraman Batponglo Sarlongki Kruwa Phansi Nilihin Pen Lasu Pini Long E Long Chong Kapethir Son Mayong Te Pini Gambura Kapethir Lasi Nilihin Pen Manke Pini Rakom Rani Pen Sinili Alangli Phansi Archu Phansi Pini Palon Ponlo SGB Chandrapura Pen Arsikjit Alamthi Kopilo Alangli Kaninji Kaprek Atheng Pitheng Prangke Kachingjok Ave Bonta Pharchi Pharkong Arongke Kachingjok Theklong Sorkari Borgambura Alang Ladak Thailangsu Area Mate Hawarlong Langli Sorkari Gambura Sonropura Pulo Laten Ladak Nangache Tongdut Ibigiti Laten Nimar Lapuson SGB Pura Sang Hopen Kapachani Thegapon Karbi Anglong Life Hinpen Kachuro Pajirpon Lapen Rongasar Man ke Barabai Kangalong Kachetongdun Man Peng ke Thegidinga Tumaphan Rongasar Serlongki Kropen Kachuro Pipon News Report Rongbong Terang Karbi Anglong Life Hamren Kebangji Surihini Ra Inkoira Isianenkan MLA election ke Haidun Japan ASDC Socheng Constituency Committee ke Sengponsi Kedo An Aropen Kado Kabe Bang Troke Raphoatumapan ke claim kedam Mesen Japan Ingvaipon Kedam Tang Preni Phai Troxy Arni ASDC Hamran District Committee Asa Hemalong Socheng Constituency Angkang BJP Pen Congress Kacharia Song Aphan Angkura Phelong Kahelang Edji Lapen ASDC Asong ke Haipa Meji Aphan Krungching Sayamai Arnisia Baha Maini Kado Kabe Bang Pharo ke Thomso se Armu Chingrum Dunsi ASDC Socheng Constituency Angkang Jakong Kachepherang Pen ke Bangji MLA Kiligalong ASDC Pen MLA Anghoi ke Haidun Japhan Armu Chingrum si Arsikjit Bidisore Chipi Pen Mai Pedo Pinpur
me kedam tang ningka ningkoi Congress a sarkar kachare ahut lapen non BJP a sarkar kachare ahut setame Delhi Dispur Dipu chejengron aja kong haider apita hemprek kewan thekji ke afia lamlo rara phan kachong thuipen gari motor ajang thu ador kapeso anparta ke choaso namong ador kape batpen hawarara phan kachenek pen anparke thangna kewan piawi pusi ASGC Central Committee anparta KAAC CEM barin Jodson Bepen ninjepon committee a conference padubong lo si pinia bangke dak tini tarik proxy Oktober jiklu tak seceng conference ita la sonsip a conference pini padulop kandak pang pris rapokep susip leader sitong lo pen song thawa dak Congress BJP lo pen APSLC pen kadawe pangrum pep tak nang ke jion dun bang korosirkep ana pin nang jion dun alang tu bangke ASGC atap ASGC CC Klembang Sarsing Ingling ASGC CC West Karbi Anglong Kelang Arpu Kang Horabang Ramsing Ronghang Pentanglok Ketheki Dinga Tum Chetong Dunsi RD Dojoramai Ingni Hemprek Longlitik Nitum Sangse Pu Ki Hangverpen Kache Song Vek Asong Ke ASGC Asong Henlopu Kamathapen Congress BJP Lapen APHLC Along Ke Klem Tona Bang Phuatum ASDC Ajakong Kapang Tang Dun Japan Chepa Ok Dun Renti Hamren Pen Daniel Inghi Karbenglong Live Tangte non malongso dihena mophan bertangton poneksena Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adung. Dihena mophi puthat betar jupon theglo nang Bokajan police station angkang prenify truck arni jirlo por Bokajan rong supialong rotonda sahempen bike homtham inghupondet pusi berta ribdun long Pang thek kang hotum ajojor lopor rotonda sahem damsi donri thengdam plenamat ludam choksi hemalong kidom mithana phanta raki ahormu pachosi homthama bike inghupondet long Kanghu Pona bike lucky Hero Extreme AS09F 8763 Bajaj Discover AS09F 8135 Lapen TVS Apache AS09G 2854 Heno Ahem Photum Adap Kang Thangansi Hongbar Pen Donri Ingpuwang Theklong Pen Bike Home Thamta Kavedarajok Bokajan Police Atumapan Birta Pachinidam Phetlong Birta ke toka poro hot anke police atum adimpa ledam pen katar de pasai dengpon bomno lason thak si keramtang penang arni malom sukhanjana longpenta bike humni lapen borjan high school longpen I humkangbo aberta longpon lasojak bokajana long non malom bike kang holam ar omplopason si nangmando আমি ভাবছি এনে কুকুরে ভগি থাকে হাল্লা কৰি থাকে কোনো ওলোৱা নাই গভে পোৱা নাই তেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ কাৰণে ভাইটি ওলাই চাইছে যে বাইক দুইখন নাই পাছত গেটত গৈ চাই যে গেটৰ তলা ভাঙা গেটৰ হুকখিনি ভাঙা আৰু ওচৰতে কিবা হাতিয়াৰখিনি যি ভাঙিছে এইখিনি বস্তু Bokajan Panananterang Karbianglong Live Rongkhang constituency kaparlo han lokrogalong kedamtang prenify troxy arni BJP asonga jakong kapang tang thekji aphanpura local committee amai kapang ni ahot bangnar ke patum BJP along kachapok don
Rongkhang ahawarolong tami non BJP asong kangtang aporhut mate monsa mate mon ke Japon bomahut BJP sarkar phansi non ke wangji vothat langso legislative assembly angkangar lotami ke wangji MLA bangphu election kangwai hut han lokrok ri RA lapen ri RV polling station pen ansuse abot kapalong pidon thekje phan han lokrok along Rongkhang mondol committee ahin pen board committee mate chethanchimo mamai padopon Han Lokrok Board Committee Amaipu Numal Borwa Pen Kachaphem Phua Mailong Rongkhang BJP Mondol Committee Abitung Pen Danglok Han Lokrok Cooperative Lamb Society Kongchunbang Mohan Pator Ratneshwar Kathar Robi Pator Pen Danglok Ongdung BJP Along Ke Klemdun Abang Phua Abang Phetum Chitong Don Labangso Amailong Rongkhang BJP Mondol Committee Amaipu Bimol Timung Kongchunbang Moniram Teron Lapen Bidisar Boleshwar Hansetum Lam Keja Tengke BJP asarkar atemon non nangke jap ke mesena jokse kachinthur asaya mo anta bangbomlo lapen emek pendami theklong horlo Rongkhang constituency arlo towarta ke mesi ke ongno lapen me lang awar sai anta ke longsi ke ongno lasi han lokrok ri RA lapen ri RV polling station pensdami non ke bangji vothat langso legislative assembly angkang MLA election kangwai ongdung abot pidon thupen mesen pen pahaidon thulote ansose ilitum kachang thura sayamo longdon thupopasi alang litum ningje pon I sinang itum larat pen dari han timum pon lo tum ra han lokrok je la local committee meeting lo kachang bai ka han kon ke jenon ke wangi MLA election ho di tum person me BJP vote ko ongi la left right hand lokrok lo so lang ko thai chin ko sai ko aku pinita la so ra kemelo da local committee ke claim da mebo so ko pinita congress pen bang la kep BJP long na ko ogdun lo ni di Rongkhang kalau general secretary Rongkhang mondol committee long milimen ke mundaram teron Mayalong BJP asong aphan ningkache the bang thokse atum chepa okdon Satgam pan wikibe karbenglong lai Kedamtang Prenify Troxerni Lakha Kep Hawar ke hat BJP Mandal Committee lapen Kisan Morcha tum chepater piponsi Kisan Sanmilan amai padopon Lakha Kep Hawar ke hat constituency along Kisan Sanmilan amai kapedopon along Hawar ke hat BJP Mondol amai phu Ramayan Chauhan pensi mai chapahim phupon Lapen Alohi Sarpo Aman Pen KAAC ok Prananathu Kelang EM Khonsing Rongpi Hawar ke hat Municipal Board Ward Number 4 Commissioner Momit Khaklari Hawar ke hat Mondol Probheri Praneshwar Basumatari Lapen Doan Morcha atum Chetongdon Sai chutiki arara tumaphan BJP sarkar atu mesen mathasi ajioding kluipen kichunun edera bill pachun ponsi non kewangji eprang sai chutiki arara tu mate jojor cholang se thami arona tengpen anam longponpo lapen sai chutiki anat ke chiting nene detsi akimi pusi EM Khonsing Rongpia hinpen maya long lamthe jai GMR Farmer Bill 2020 হৈ গ'ল সেই ওপৰতে সভা আজি ইয়াত মানে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে যে মোদী চৰকাৰে যি আইন পাছ কৰিলে যি 70 বছৰ ধৰি যি কৃষকৰ অধিকাৰ বঞ্চিত হৈ আছিলে কৃষকে যি পাব লাগিছিলে সেইখিনি পোৱা নাছিলে এই আইনৰ দ্বাৰাই আজি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ কৃষকে আজি লাভান্বিত হৈছে আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যে বিৰোধীসকলে যি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এই বিলৰ ওপৰত লৈ কিন্তু সেই বিলত এনেকুৱা কৃষকৰ বিৰুদ্ধে কোনো এনেকুৱা বিল নাই তাত সদায় কৃষকৰ মংগলৰ কাৰণে এই বিলত এই মানে চিষ্টেমটো যি কিনা বেচা তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰী কেঁচা সামগ্ৰী সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰেও তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbenglong live Pini prime time berta ke lapon sakang toniklo dome thakmi kardom